عنوان کاهش خطر آفت‌های طبیعی، مطابق‌شوی با تغییریابی اقلیم و اداره‌کنی خطر پیره‌ها در جامعه‌های استواری منطقه‌های کوهی آغاز گردید. همکاران ما گزارش می‌دهند. ҷиҳати омӯзиш ва тарғиби ташаббусҳои глобалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти обу иқлим ва ҳифзи пидиахҳо донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Досимӣ ва донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи Моёншоҳ Назаршоев аввалин мактаби зимистонаро бо ҷалби донишҷӯён ва омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар, намояндагони муассисаҳои илмию таълимии ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Узбекистон, озарбойҷон ва дигар ниҳодҳои дахлдори соҳавӣ роҳандозӣ намуданд. Чорабинии мазкур то 6 феврал идома намуда, дар ин давра баргузории машғулиятҳои назариявию саҳроӣ вобаста ба мавзӯъҳои дахлдори самт пешбинӣ гардидааст. Ташкили мактаби зимистона дар мавзӯи тағйирёбии иқлим, махсусан обшавии пиряхҳо ва кам намудани хавфу хатарҳои офатҳои табиӣ тадбири муҳим ба ҳисоб меравад. Ин иқдом ба баланд бардоштани огоҳӣ дар самти коҳиш додани хатари офатҳо ва мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим, мусоидат ба муколама ва мубодилаи дониш байни муҳаққиқону донишҷӯён, мусоидат ба таҳияи лоиҳаҳои гендерӣ, ҳамгироии донишҳои назариявӣ ва амалӣ, ташкили платформаи ҳамкорӣ барои донишҷӯён ва мутахассисон оид ба ҳалли идоракунии устувори офатҳои табиӣ ва ба даст овардани таҷрибаи амалӣ тавассути корҳои саҳроӣ, семинарҳо ва маршҳои амалӣ бо татбиқ намудани дониши назариявӣ дар амал равона гардидааст. дар доираи ташаббусҳои глобалии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҷаноби олӣ президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти обу иқлим ва обшавии пиряхҳо имрӯз донишгоҳи техникии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи Моёншоҳ Назаршоев мактаби зимистонаро дар мавзӯи коҳиши хатари офатҳои табиӣ ва обшавии пиряхҳо баргузор намуд. Чорабинии мазкур то 6 феврал идома намуда, дар ин давра баргузори як қатор машғулиятҳои назариявию амалӣ ва инчунин корҳои саҳроӣ дар минтақаҳои осебпазири ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар аст. воқеан ҳам имрӯз бо дар назардошти тағйирёбии иқлим донишгоҳи техникии Тоҷикистон бо барномаҳои таълимии самти мазкурро пайваста бо ҳамкорӣ бо шарикони хориҷии худ такмил медиҳад ва барои боз ҳам дар сатҳи баланд омода намудани муҳандисони баландихтисос пайваста чораҷӯӣ менамояд. донишгоҳи техникии Тоҷикистон бо назардошти тағйирёбии иқлим барномаҳои таълимии ихтисосҳои самти мазкурро аз қабили мониторинги экологӣ, менеҷмент ва аудит, ҳифзи ҳаёту фаъолият, ҳифзи муҳандисии муҳити зист, манбаъҳои барқароршавандаи ғайрианъанавии энергия, истифодабарии оқилона ва ҳифзи захираҳои обӣ ва амсоли онҳоро бо омӯзиши таҷрибаи пешқадам такмил дода, кадрҳои баландихтисосро омода менамояд. амалисозии чунин тадбирҳо ба муассисаҳои таълимӣ имкон медиҳад ки бо истифода аз таҷрибаи беҳтарин роҳу усулҳои замонавии таълим ва расидан ба ҳадафҳои рушди устуворро тақвият дода, рушди таҳсилоти муҳандисиро дар раванди рақамишавӣ босуръат такмил диҳанд. дар донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шотемур озмоишгоҳи илмӣ таҳқиқотӣ, гидравликаи иншоот, гидрофизика, раванди маҷро, канал ва майдонҳои обӣ ба истифода дода шудааст. бо мақсад аз ин тадбир фароҳамсозии шароит дар ин замина, омодасозии кадрҳои лайоқатманди обрасонӣ ва ғанигардонии таҷрибаи амалӣ барои идоракунии устувории захираҳои об мебошад. ҳоло дар донишгоҳи мазкур аз рӯи 53 ихтисос мутахассис омода карда мешавад. ҳадафи раёсат ва омӯзгорони донишгоҳ ба истифодаи пурраи имкониятҳо, беҳтар гардонидани шароит, омӯзиши нозугиҳои кишту парвариши растаниҳои тобовар ба ҳолати имрӯзаи иқлим ва омодакунии мутахассисони касбӣ равона карда шудааст. дар соли 2024 донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шотемур бо 28 ташкилоту муассисаҳои таълимии хориҷӣ шартнома бастанд ва дар маҷмӯъ ҳоло ин муассисаи олии таълимӣ бо 135 ташкилоту муассисаи хориҷии кишвар ҳамкорӣ доранд. айни замон дар баробари ҷавонони кишвар 91 шаҳрванди хориҷӣ дар донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шотемур таҳсил доранд. боришоту обхезии шадид аҳолии як қатор кишварҳои иттиҳоди аврупоро пешорӯи мушкилӣ кардааст. дар минтақаи Британия, Фаронса ва Ирландияи шимолӣ дар пайи обхезии шадид садҳо ҳазор сокин аз истифодаи барқ маҳрум монданд.
در نزدیکی فرودگاه ریگانی شهری واشنگتن شتات‌های متحده آمریکا هواپیمای مسافربر به صدمه دچار گردید. در نتیجه این حادثه 18 نفر به هلاکت رسیده، چند کس دیگر به نام و نشان گشتند. خبرها از خارج کشور در تهیه همکارانی ما. боришоту обхези шадид аҳоли як қатор кишварҳои иттиҳоди аврупоро ба мушкилӣ дучор кардааст. дар минтақаи британия, фаронса ва ирландияи шимолӣ дар пайи обхези шадид садҳо ҳазор сокин аз истифодаи барқ маҳрум монданд. ҳамчунин дар пайи боришот таҳхона ва ошёнаҳои якуми биноҳои истиқоматию маъмурӣ зери об монданд. вобаста ба ин кормандони хадамоти дахлдор сокинонро ба ҷойҳои бехавф мекӯчонанд сурат мегирад. ҳамзамон дар минтақаҳои қисми шимолии Италия боришот сабаби фаромадани ярҷ гардида чанд бинои истиқоматиро зер кардааст. обхези ба заминҳои кишоварзӣ низ зарари ҷиддӣ расондааст. барои бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ кормандони хадамоти дахлдор фаъолият доранд. дар наздикии фурудгоҳи рейгани шаҳри Вашингтони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳавопаймои мусофирбарии ширкати American Airlines ба фалокат дучор гардид. дар натиҷа 18 нафар ба ҳалокат расида, чанд каси дигар бенишон гаштанд. мувофиқи маълумоти расида, тайёраи мусофирбар ҳангоми фуруд омадан ба чархболи ҳарбии Black Hawk бархӯрда ба дарё афтидааст. ҳангоми ба фалокат дучор гаштани тайёраи мусофирбари American Airlines, дар дохили он 64 нафар аз ҷумла 60 мусофир ва 4 ҳайати сарнишин қарор доштанд. тибқи иттилои кормандони мақомоти полис, ҳангоми корҳои ҷустуҷӯи наҷотдиҳӣ аз дохили дарё ҷасади 18 нафарро пайдо карданд. айни ҳол фаъолияти фурудгоҳи Рейган муваққатан қатъ карда шудааст. дар маҳалли ҳодиса кормандони хадамоти дахлдор барои пайдо кардани бенишонгаштагон фаъолият доранд. токунун дар бораи сабабҳои ба ҳам бархӯрдани ҳавопаймои мусофирбар ба чархболи ҳарбӣ маълумот дода нашудааст. дар Зеландияи Нав зилзила ба иқтидори 5.3 балл ба амал омад. ҷунбиши шадид дар қисми шимолии ҷазира эҳсос гардид. маркази зилзила дар наздикии 10 километр аз шарқи Экетаҳуна дар умқи 35 километр ҷойгир аст. тӯли 1.5 соат зиёда аз 23 000 нафар ҷунбиш ва таконхӯрии заминро эҳсос карданд. теъдоди ҳалокшудагон дар натиҷаи сар задани издиҳом дар фестивали мазҳабии Кумбха мела дар штати Уттар-Прадеш ба 40 нафар расид. дар ин бора агентии Reuters хабар медиҳад. ҳамчунин беш аз 60 каси дигар бо ҷароҳатҳои гуногун дар беморхонаҳо бистарианд, ки табибон вазъи саломатии чанд тан аз онҳоро вазнин арзёбӣ мекунанд. аз ин рӯ эҳтимол шумораи ҳалокшудагон афзоиш ёбад. сабаби сар задани издиҳом муайян нест. дар минтақаи Рувенги Судони ҷанубӣ ҳавопаймои мусофирбар ба фалокат дучор гардид. дар натиҷа 20 нафар ба ҳалокат расида, як каси дигар захмӣ гардид. аз рӯи маълумоти расида, тайёраи мусофирбар аз фурудгоҳи минтақаи Рувенга парвоз карда, пас аз сипарӣ шудан чанд дақиқа бо сабабҳои номаълум якбора суқут кардааст. ҳангоми рух додани садама дар дохили тайёра 19 мусофир ва 2 ҳайати сарнишин қарор доштанд. барои муайян намудани сабабҳои ба фалокат дучор гардидани ҳавопаймои мусофирбар комиссияи махсус таъсис дода шудааст. дар нимҷазираи Ханкои Финландия мавҷҳои бар дар ҳаҷми калон моҳии талаф ёфтаро ба соҳил баровард. кормандони ҳифзи муҳити зист барои тоза намудани соҳил ихтиёриёнро ҷалб менамоянд. дар ҳафти гузарондани тадқиқот аз тарафи намояндагони Институти ҳифзи муҳити зист муайян гардид, ки ҷонварони обӣ дар натиҷаи ҷорӣ гардидани мазуд ба бар талаф ёфтаанд. ҳамчунин шикор намудани моҳии тавассути тур ба ҷамъ накардани онҳо аз тарафи шикорчиён боиси талаф ёфтани моҳӣ мегардад. интихобот дар низоми демократия аз ҷумлаи муҳимтарин падидаи сиёсиест, ки ифодаи ирода ва иштироки бевоситаи халқро дар идораи кардани давлат таъмин менамояд. бо мақсади дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани интихоботи даъвати нави вакилон ба маҷлисҳои маҳаллӣ ва вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат семинарҳои омӯзишӣ ва чорабиниҳои машваратӣ ҷараён доранд. хабарнигорони мо гузориш медиҳанд. истиқлоли давлатӣ ҳамчун заминаи муҳими ташаккули давлатдории мустақил барои Тоҷикистон марҳилаи тарихии навро боз намуд. дар ин замина интихоби роҳи демократии рушд тақозо менамуд, ки дар ташаккули ҳокимияти сиёсӣ иродаи мардум ба инобат гирифта шавад. бо ин мақсад бунёди низоми нави сиёсӣ дар заминаи он таъсиси ниҳоди интихобот чун механизми татбиқи муносибатҳои демократӣ амалӣ гардид. мувофиқи муқаррароти қисми 1 моддаи 6 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, халқ баёнгари соҳибихтиёрӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ буда, онро бевосита ва ё ба воситаи вакилони худ амалӣ менамояд. ҳамзамон дар қисми дуюми ҳамин модда омадааст, ки ифодаи олӣ бевоситаи ҳокимияти халқ, райпурсии умумии халқӣ ва интихобот ба шумор меравад. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 декабри соли 2024 дар бораи таъини интихоботи даъвати нави маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои
маҳаллии вакилони халқ қабул гардид ки тибқи он интихоботи даъвати нави вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлисҳои вакилони халқи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, вилоятҳо, шаҳри душанбе, шаҳру ноҳияҳо 2 марти соли 2025 таъин карда шуд. бо ибтикори комиссияи ҳавзавии интихоботии якмандатаи исмоили сомонӣ 2 оид ба интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон семинар машварати аъзоёни комиссияи ҳавзаи интихоботии исмоили сомонӣ 2 бо иштироки намояндагони комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон, комиссияи ҳавзавии интихоботии вакилони маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе, комиссияи ҳавзавии интихоботии якмандатаи исмоили сомонӣ 2 оид ба интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва комиссияи ҳавзавии интихоботии вакилони маҷлиси вакилони халқи ноҳияи исмоили сомонӣ доир шуд. зикр гардид ки дар асоси қарори комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон аз 17 декабри соли 2024 комиссияи ҳавзавии интихоботии якмандатаи исмоили сомонӣ 2 оид ба интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ташкил шуд. айни замон комиссия фаъолияти самарабахшро ба роҳ монда 68 участкаи интихоботиро ҷиҳати дар сатҳи баланд гузарондани интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон таъсис додааст ки дар онҳо фаъолияти бонизом ба роҳ монда шудааст. дар семинар машварат омода намудани участкаҳои интихоботӣ, фароҳам овардани шароити муносиб барои интихобкунандагон, тартиб додани рӯйхати дурусти интихобкунандагон, омода кардани бино ва қуттиҳои овоздиҳӣ, ба роҳ мондани ҳуҷҷатгузории участкаҳои интихоботӣ, фароҳам овардани шароити мусоид ба мушоҳидони миллӣ ва байналмилалӣ аз ҷониби масъулин бо тариқи презентатсия тавассути монитор пешниҳоди иштирокдорон карда шуд. дар ҳамин ҷо ҳамчунин намунаи участкаи интихоботӣ, шароити муносиб барои интихобкунандагон, тартиб додани рӯйхати дурусти интихобкунандагон, омода кардани қуттиҳои овоздиҳӣ, ҳуҷҷатгузории участкаҳои интихоботӣ, шароити мусоид ба мушоҳидони милливу байналмилалӣ, тартиби овоздиҳӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба аъзоёни комиссияи ҳавзаи интихоботии исмоили сомонӣ 2 муаррифӣ гардид. дар доираи омодагиҳо ҷиҳати баргузории маъракаи муҳими сиёсӣ, интихоботи вакилон ба маҷлисҳои маҳаллӣ ва вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи фирдавсӣ семинар машварати омӯзишӣ барои аъзоёни комиссияи ҳавзавии интихоботии 1 баргузор гардид. дар ҳамоиши омӯзишӣ намояндаи комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон, раисони комиссияҳои ҳавзавии интихобот оид ба интихоботи вакилони маҷлиси вакилони халқи ноҳияи фирдавсӣ, шаҳри душанбе ва маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи фирдавсӣ иштирок доштанд. ҳадаф аз роҳандозии чорабинӣ баланд бардоштани савияи донишу малакаи аъзоёни комиссия, таъмини шаффофият ва қонунмандӣ дар ҷараёни интихобот арзёбӣ шуд. дар семинар масъалаҳои марбут ба риояи талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии марбут ба интихобот, вазифаҳои асосии аъзоёни комиссия, раванди сабти номзадҳо ва интихобкунандагон, инчунин ташкил ва гузарондани райдиҳӣ матраҳ шуданд. мутахассисони соҳа ба аъзоёни комиссия тартиби дурусти корбарӣ ва талаботу меъёрҳои қонунгузориро шарҳ доданд. баргузории интихобот бо риояи меъёрҳои демократӣ аз масъулияти баланди аъзоёни комиссия вобастагии амиқ дорад. дар идомаи семинар иштирокдорон саволҳои худро доир ба мавзӯъҳои марбут ба интихобот ба мутахассисон пешниҳод карданд. дар қисмати охири семинар машварат ба иштирокдорон маводи иттилоотӣ ва тавсияҳо оид ба фаъолияти минбаъда супорида шуд. комиссияи ҳавзавии интихоботии ноҳияи фирдавсӣ 1 минбаъд низ барои таъмини интихоботи шаффофу демократӣ фаъолияти худро бо масъулияти баланд идома дода, барои гузарондани ин маъракаи сиёсӣ заминаҳои лозимаро фароҳам овардааст. дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 21 декабри соли 2024 дар бораи интихоботи вакилони халқ дар тамоми қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон ба тавсиб расида, омодагиҳо дар ин самт бо суръат идома доранд. тибқи муқаррароти қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи интихоботи вакилон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, ташкили ҳавзаҳо ва участкаҳои интихоботӣ идома дорад. айни ҳол дар шаҳру ноҳияҳои вилоят омодагӣ ба интихоботи вакилони халқ идома дошта, шиёру овезаҳо
ها درباره انتخابات در جایهای اساسی نصب شده. گوشه‌های علاهیده عاید به ترتیب برگزاری انتخابات تشکیل گردیدند. طبق اطلاع رئیس کمیسیه عاید به انتخابات وکیلان مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان در ولایت 66 حوزه انتخاباتی، 280 اچاسکه انتخاباتی و 2 حوزه یک مانداتی تشکیل گردیده. رفت آمادگی ها به این معرکه مهم سیاسی جریان دارد. در حال حاضر اچاسکه های انتخاباتی آماده بوده. در آن گوشه انتخاباتی، کابینه های آوازدهی، قوطی های آوازدهی و دیگر حجتگزاری هایی که به انتخابات علاقه‌مند میباشند تشکیل کرده شدند. باید گفت شهروندان جمهوری تاجیکستان که در روز انتخابات سنشان به 18 رسیده است، قطع نظر از ملت، نژاد، زبان، تحصیل و مال و ملک حقوق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارند. آمادگی های همه جانبه به این چاره‌بینی سیاسی در مرکز ولایت در سطح ضروری برآورده شده است. نظر داشت حدود و تعداد معین انتخاب کنندگان در حدود ولایت عین زمان 2 حوزه انتخاباتی یک مانداتی عاید به انتخابات مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، 66 حوزه های انتخاباتی عاید به مجلس های وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان و بدخشان و 280 اچاسکه های انتخاباتی در حدود ولایت تأسیس یافتند. در برابر این از جانب کمیسیه های ولایتی شهری و نایبی روی خط پیشبری نامزدا به وکیلی مجلس وکیلان خلق ولایت شهر و نایه ها برآمده شده است و در برابر این از جانب کمیسیه ها و شخصان مسئول شهر و نایه ها وابسته به ترغیب و تشویق و کارهای فهماندهی در شفت راه‌های مرکزی شهر نایها، خیابان‌ها، شعار و آویزه‌های ترغیباتی نصب کرده شده است. باوری داریم که انتخابات نوبتی در دوره قانون‌های عملکننده جمهوری تاجیکستان و در اساس ارزش‌های جامعه دموکراتی و دولت حقوق بنیاد برآمده می‌شود و نامزدهای ارزنده برای وکیلی به مجلس وکیلان خلق و مجلس‌های نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشبری و انتخاب کرده می‌شود. آمادگی به انتخابات وکیلان مجلس وکیلان خلق در شهر و نایه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان با مرام ادامه داشته. در همه اچاسکه‌های انتخاباتی شرایط مناسب برای آوازدهی فراهم آورده شده است. در شهر خاروخ 15 اچاسکه انتخاباتی و 3 حوزه انتخاباتی تشکیل گردید. در این معرکه مهم سیاسی انتخاب کنندگان در اساس حقوق برابر در انتخابات اشتراک نموده آوازدهی در انتخابات وکیلان به مجلس‌های محلی وکیلان خلق آزادانه و پنهانی برآمده خواهد شد. در همه اچاسکه‌ها برای آوازدهی وکیلان خلق برای شهروندان شرایط فراهم آورده شده. ساکنان می‌توانند آزادانه نامزد ارزنده خود را انتخاب نمایند. انتخابات در ماه مارس سال جاری برگزار گردیده. شهروندان مملکت امکانیت دارند که شخصان ارزنده را به مجلس وکیلان خلق ولایت پیشبری و انتخاب نمایند. در شهر نورک جهت در سطح بلند دایره برگزار نمودن معرکه سیاسی انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تدبیرهای سودمند برآمده می شود. با مقصد در سطح بلند دایره برگزار نمودن این چاره‌بینی سیاسی از جانب نمایندگان کمیسیه مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان امروز در حوزه انتخاباتی دنگره 36 در شهر نورک با اشتراک دایره وسیع ساکنان واخوری برگزار گردید. در چاره‌بینی از جمله ابراز گردید که مطابق ماده 12 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با قرار کمیسیه مرکزی در قلمرو جمهوری 41 حوزه حدودی یک مانداته انتخابات عاید به انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شد. در جلسه مذکور با مقصد روند برگزاری انتخابات در پیش ایستاده نمایندگان کمیسیه مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان برآمد نموده تاکید داشتند که سندهای دستوری برای کمیسیه‌های پایانی انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و دستورالعمل‌های نمونوی برای کمیسیه‌های انتخابات وکیلان به مجلس‌های محلی وکیلان خلق و جماعت‌ها بررسی و تصدیق کرده شده، راهنما و دیگر دستورالعمل‌های ضروری به همه حوزه‌های انتخاباتی در شهر و ناحیه‌های مملکت تأسیس داده شده دسترس گردیدند. همزمان ابراز گردید که کمیسیه مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان در همکاری با نهادهای دولتی و اتحادیه‌های جمعیتی با رعایت طلبات کنستیتوسیا
و قانون‌های جمهوری تاجیکستان برای تأمین حقوق انتخاباتی شهروندان، همچنین فراهم آوردن شرایط برابر برای سوبیکت‌های روند انتخابات همه جهته مساعدت خواهد کرد. در همه участкаҳои انتخاباتی سازمان داده شده در شهر نورک جهتی در سطح بلند برگزار نمودن انتخابات وکیلان خلق 2025 عین زمان از جانب نمایندگان آمادگی خوب گرفته مقصد دارند که این چاره‌بینی مهم سیاسی شفاف و آزاد برگزار کرده شود. برای تشویق و ترغیب معرکه سیاسی انتخابات وکیلان خلق 2025 در درآمدگاه، مرکز شهر، جایهای جمعیتی، نزد کارخانه و اداره‌های شهر نورک شعار و آویزه‌های تجسم کننده نصب گردیدند. نصب شعار و آویزه‌ها و برگزاری واخوری‌های سودمند و ترغیب کننده بازگوی آن است که ساکنان شرفمند شهر نورک در این معرکه مهم سیاسی که سنه 2 مارس سال 2025 برگزار می‌گردد فعالانه اشتراک نموده برای رشد و نموی ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی مملکت و بلند گردیدن سطح نیکوحوالی ساکنان با حس بلند وطندوستی و افتخار ملی رای خواهند داد. در تالار قصر فرهنگ ناحیه بلجوان ولایت ختلان جهتی در سطح ضروری گذرانیدن یکی از چاره‌بینی‌های مهم سیاسی انتخابات وکیلان به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های محلی وکیلان خلق در مملکت که 2 مارس سال روان برگزار می‌شود چاره‌بینی معرفتی برگزار شد. در چاره‌بینی آموزشی اطلاعاتی پیش از انتخاباتی عضو کمیسیه مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان، کارشناسان ساحه، رئیسان حوزه‌ها و участкаҳои انتخاباتی و دیگر فعالان ناحیه اشتراک و سخنرانی نمودند. برگزاری چنین ملاقات و سمینارهای آموزشی اطلاعاتی که طبق مقررات قانونگذاری تا دوره معین در همه شهر و ناحیه‌های مملکت جریان دارد، بهر در سطح ضروری برای ماندن مرحله‌های آمادگی پیش از انتخاباتی روانه شده است. ضمن سخنرانی وابسته به روند آمادگی عملی انتخابات، حقوق عهدهداری‌ها، فهماندن دستورها، رعایت طلبات قانونگذاری و در مجموع دایر به شفاف و دموکراتی برگزار نمودن انتخابات معلومات مشخص پیشنهاد کرده شد. از جمله تاکید گردید که باید هر یک شهروند حقوق و عهدهداری‌های خود را داند و در اساس آن فرهنگ انتخاباتی را در سطح ضروری رعایت نموده با اشتراک فعالانه در رشد آینده کشور سهمگذار باشد. فرهنگ انتخاباتی انعکاس سطح فرهنگ سیاسی جامعه میباشد که توسط آن انتخاب باشعورانه، آزاد، بواسطه و پنهانی تامین کرده می شود. فرهنگ اشتراک در انتخابات تقاضا می نماید که آن باید با رعایت دقیق معیارهای پذیرفته عملی شود تا اینکه در تامین حقوق انتخاباتی دیگر شهروندان خلل وارد نگردد. رعایت دقیق قانونگذاری در روند برگزاری انتخابات عامل مهمی تامین شفافیت و قانونیت در آن می باشد. تشکیل و پیشبرد فعالیت مقصدناک اطلاعاتی، معرفتی، آموزشی، عملی نمودن چاره‌های زیاد تشکیلی و سفربرنامایی، معیاری و دستوردهی امکان می‌دهند که مناسبت ابجکتیوانه اهالی در این مسئله تشکل داده شده، اعتماد مردم به نهاد انتخابات بالا برده شود. همزمان در فراورد چاره‌بینی اشتراکداران به حالت آمادگی участкаҳои انتخاباتی ناحیه بلجوان و شرایط و امکانات فراهم آورده شده که بهر در سطح ضروری برگزار نمودن انتخابات همچون چاره‌بینی مهم سیاسی مساعدت می‌نماید شناس شدند. با مقصد آمادگی‌ها به معرکه مهم سیاسی انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و در سطح بلند تشکیل و برگزار نمودن آن که سنه 2 مارس سال روان در قلمرو مملکت برگزار می‌گردد در ناحیه واسع واخوری کارشناسان کمیسیه مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان و یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه با اعضایان کمیسیه حوزوی و участковی دایر گردید. در این تدبیر کارشناسان راجع به اشکار بیان شفافیت، سندهای معیاری حقوقی که زمینه انتخابات را مهیا می‌کنند، حقوق انتخاباتی شهروندان، پرینسیپ عمومی انتخابات، مخفیت آوازدهی، اینچنین فراهم آوردن فضای خوبی برگزاری چاره‌بینی و در سطح بلند تشکیلی برای ماندن این معرکه مهم سیاسی ملاحظه‌رانی کردند. ضمناً تاکید گردید که استواری و فعالیت قانونی نظام سیاسی و نهادهای مشخص حکومت دولتی محض در نتیجه انتخابات تامین می‌گردد. اشتراک شهروندان در انتخابات دلیل شکل قبول نظام سیاسی عمل کننده، قاعده‌های تشکل حکومت دولتی و اعتراف حکومت سیاسی معنی داد کرده شد. در روند انتخابات شهروندان به درک ارزش‌های سیاسی رسیده، تجربه و ملکه سیاسی می‌آموزند. در این دوره دایره قبول اطلاعات و ترغیبات وسیع گشته همه این عمل‌ها به بالا رفتن فعالیت سیاسی شهروندان مساعدت می‌نمایند. همزمان در دایره قانونگذاری
баргузории интихоботии мамлакат ва принсипҳои пазируфтаи байналмилалӣ баргузор шудани он нишонаи таҳкими принсипҳои демократӣ дар ҷомеа мебошад. зикр доштан баромадкунандагон сипас ҳайати меҳмонони чорабинӣ аз шароиту имкониятҳои ташкил намудаи макони баргузории ҳавза ва участкаи интихоботӣ дида намуда барои дар сатҳи баланд ва шаффоф гузаронидани ин маъракаи муҳими сиёсӣ омодагии ҳамаҷонибаи ҳавзаву участкаҳои интихоботӣ аз ҷониби масъулон зарур шуморида шуд. маъракаи интихобот ягона маъракаи маҳсуб меёбад ки дар он ҳамаи ҷабҳаҳои ҳаёти ин он маҳал ва дар маҷмӯи тамоми мамлакат ҳамчун меҳвари асосии гуфтугӯи ошкоро қарор мегирад. дар ин мубоҳисаҳо намояндагони ҳамаи табақави гурӯҳҳои иҷтимоӣ фаъолона иштирок мекунанд ва он яке аз роҳҳои изҳори ошкораи афкори ҷамъиятӣ мебошад. хуллас маъракаи интихобот шакли муҳимтарини демократияи бевосита шуморда мешавад. зикри ба маврид аст ки интихобот ба маҷлисҳои вакилони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлисҳои вакилони халқ дар ҳавзаҳои ҳудудии интихобот дар асоси ҳуқуқи интихоботи умумӣ баробар ва бевосита ба овоздиҳии пинҳонӣ ба муҳлати 5 сол гузаронда мешавад. бо дастгирии масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва аъзои комиссияи интихоботии ноҳияи шаҳристон ҷиҳати дар сатҳи баланди омодабошӣ гузаронидани маъракаи муҳими сиёсӣ омодагии комил дида феълан дар канори роҳҳои калони нақлиётгар назди корхонаҳу коргоҳҳо ва идораҳои давлатӣ ҷамоати деҳоту кумитаҳои маҳаллаҳо ва муассисаҳои маориф тандурустӣ шиору овезаҳои даъваткунандаи вобаста ба интихобот насб карда шудааст. тибқи иттилои масъулини комиссияи ноҳиявии интихобот дар ноҳия 29124 нафар овоздиҳанда мавҷуд буда дар ҳудуди ноҳия то имрӯз 35 ҳавза ва 36 участкаҳои интихоботӣ ташкил карда шуда ҳавзаи участкаҳо бо ҷою қуттиҳои овоздиҳӣ аёниятҳо ва дигар ҳуҷҷатҳо таъмин ҳастанд. дар ноҳияи шаҳристон барои омода намудани ва гузарондани интихобот ҳаматарафа тайёрӣ рафта истодааст. аз он ҷумла дар ноҳияи шаҳристон ҳавзаи старовшан 23 барои гузарондани интихобот ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, ҳавзаи 70 барои гузарондани интихобот ба маҷлиси вакилони халқи вилояти суд, комиссияи ноҳияи интихобот ташкил карда шуда ин барои гузарондани ба вакилони маҷлиси вакилони халқи ноҳия ҳаматарафа тайёр шуда истодааст. дар қаламравии ноҳия 35 ҳавзаи интихоботӣ ва 36 участкаҳои интихоботӣ ташкил карда шуд. тазаккур бояд дод ки дар асоси протоколҳои комиссияҳои участкавии интихобот комиссияи ҳавзавии интихобот шумораи умумии интихобкунандагоне ки бюллетенҳо ва варақаҳои интихоботӣ гирифтаанд, шумораҳои интихобкунандагони дар овоздиҳии ширкат меварзида, теъдоди бюллетенҳо ва варақаҳои беэътибор донисташударо муайян сохта, ҳамчунин шаффофияти интихоботи вакилон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқро таъмин мегардонад. дар ин раванд масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва аъзои комиссияи интихоботии ноҳияи шаҳристон ҳамаҷониба омодагӣ гирифта ҷиҳати дар сатҳи баланди сиёсӣ ва шаффофу тибқи талаботи меъёрҳои демократӣ доир намудани интихоботи вакилон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ, участкаҳо ва ҳавзаи интихоботии шаҳристон чораҳои мушаххас андешта шудааст. то имрӯз ҳамаи участкаҳои интихоботӣ бо лавозимоти канселярӣ, қуттиҳои калону хурд барои бюллетенҳои овоздиҳӣ, ҳуҷраҳои овоздиҳӣ ва дастури ҳуҷҷатҳои аз ҷониби комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон интиқол ёфта таъмин гардидаанд. дар маҷмӯъ ноҳияи шаҳристон ҷиҳати гузарондани интихоботи вакилон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ омода буда корҳои фаҳмондиҳӣ, иттилоотӣ ва ба қайдгирӣ дар ин ноҳияи кӯҳистон бо маром идома дорад. бо иштироки комиссияҳои ҳавзавӣ ва участкавии интихобот оид ба вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва интихоботи вакилони маҷлиси вакилони халқи ноҳияи шаҳринав семинари дастурдиҳӣ доир карда шуд. қабл аз оғози семинар аъзоёни комиссияҳои интихоботӣ аз рафти корҳои омодагӣ дар участкаи интихоботӣ рақами 29 ки дар заминаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 21 таъсис дода шудааст дидан карда бо тарзи кори комиссияи интихоботӣ ба таври шаффофу озод ба роҳ мондани
раванди овоздиҳӣ, ташкили нуқтаи овоздиҳӣ, нуқтаи хизматрасонии тиббӣ ва ҳуҷраи модару кӯдак шинос шуданд. Сипас дар рафти семинар ба аъзоини комиссияҳои интихоботӣ тибқи талаботи қонунҳои амалкунанда ва дар сатҳи баланди омодагӣ ва сиёсӣ баргузор намудани ин маъракаи муҳими дар пеш истода дастурҳои мушаххас дода шуд. Қайд гардид ки аз ҷониби комиссияҳои интихоботӣ рӯйхати ягонаи интихобкунандагон тартиб дода шуда, тамоми маводҳое ки аз ҷониби комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ пешниҳод шудаанд, раисони ҳамаи участкаҳои интихоботӣ вазифа доранд ки саривақт онҳоро дастрас намоянд. дар баробари ин ҳамаи камбудиҳое ки дар участкаҳои интихоботӣ ҷой доранд ба таври зарурӣ ва саривақт бартараф кардани онҳо тадбирандешӣ карда шавад. ҷиҳати дар сатҳи зарурӣ гузаронидани интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳавзаи интихоботии якмандатии Шаҳринав 6 70 участкаи интихоботӣ ташкил карда шудааст. таъсиси гӯшаҳои иттилоотӣ бо маводҳои зарурӣ оид ба интихобот, таъмини бехатарӣ аз сухтор, ба таври ҳамешагӣ тозаву озода нигоҳ доштани дохилу атрофи ҳавзаю участкаҳои интихоботӣ, равшаннамои бино, саривақт дастрас намудани хабарномаҳо ба интихобкунандагон ва дигар масъалаҳои мубрамирӯз мавриди муҳокима қарор дода шуданд. дар кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Лағш чорабинии пеш аз интихоботӣ баргузор гардид. дар ин чорабинӣ ки бо иштироки роҳбарони ташкилотҳои ибтидоӣ, муассисаҳои таълимӣ ва фаъолони ҷамоату деҳоти ноҳия баргузор гардид, номзадҳо ба мақоми вакили маҷлисҳои маҳаллӣ дар 40 ҳавза ва 51 участка пешниҳод ва қабул карда шуданд. дар ин чорабинӣ ҳамчунин омӯзиши масъалаҳои вобаста ба интихоботи даъвати нави вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ, вазифаҳои ташкилотҳои ҳизбӣ ҷиҳати тарғиб ва амалигардонии нуқтаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ва барномаҳои пеш аз интихоботии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон барои солҳои 2025-2030 мавриди баррасӣ қарор гирифт. бо мақсади татбиқи якхелаи меъёрҳои қонунҳо дар бораи интихобот ва мусоидат ба фаъолияти комиссияҳои поёнии интихобот, роҳнамо барои комиссияҳои ҳавзавии якмандатии интихобот оид ба интихоботи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташкили ташвиқоти пеш аз интихоботӣ ва роҳнамо оид ба ташкили овоздиҳӣ ба саҳми иштирокдорон расонида шуд. Садда яке аз қадимтарин ҷашнҳои миллии тоҷикон мебошад. Ин суннати дернаи ниёгони мо дар замони соҳибистиқлолӣ бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эҳё гардид. боиси ифтихор аст ки 6 декабри соли 2023 ҷашни садда ба феҳристи мероси ғайримоддии башарият ворид гардид. бо мақсади иҷрои анъанаҳои ин ҷашни қадима дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат намоиш, фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва барномаҳои гуногун роҳандозӣ карда шуд. гузориш дар ин хусус. садда дар саргаҳи ҷашнҳои миллӣ қарор дошта, он пеш аз ҳама аз омадани наврӯз мужда расонида, кишоварзонро аз оғози омодагӣ ба кишту кор, яъне тайёрӣ ба баҳор хабар медиҳад. дар Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон олимони тоҷик дар робита ба ҷашни садда маърузаҳо намуданд. таъкид гардид ки кишоварзон дар ин давра ба кишту кори баҳорӣ тайёрӣ мебинанд. ҷашнҳои аҷдодии миллати кӯҳантамаддуни тоҷик ба монанди саддаву наврӯз, тиргону меҳргон бостоби пайванди инсону табиат, оинҳои вобаста ба корҳои кишоварзӣ, инчунин ҳунармандӣ буда беҳтарин ғояҳои инсонӣ, моҳият ва муҳтавои онҳо мебошад. эҳёи ҷашнҳои миллӣ ба ҳам омадани олимону кишоварзон, сармашқи фаъолият қарор додани дастуру ҳидоятҳои роҳнамосози роҳбари давлат ва ҳарчи бештар дар истеҳсолот ҷорӣ кардани таҷрибаи муосир ба афзуншавии дастовардҳои истеҳсолӣ мусоидат намуданд. садда яке аз ҷашнҳои қадимаи мардуми тоҷик ба ҳисоб меравад. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ин ҷашни миллӣ дар қатори ҷашнҳои чоргонаи аҷдодӣ меҳргон, тиргон ва наврӯз эҳёи дубора ёфта, таҷлили ҳамасолаи он шукӯҳу шаҳомати бештар пайдо карда истодааст. чӣ гуна ки ба назар мерасад, фазо идонаву фараҳбахш аст. дар ин ҷо сокинони шаҳри Бостони Кӯлоб ва тамоми кормандони касбу кори гуногун ба ҳам омада ин ҷашни аҷдодиро ҳамчун нишони арҷгузорӣ ба расму оинҳои миллӣ ва ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаву муваффақи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар фазои идона таҷлил намуданд.
ҷашни сада дар маркази шаҳри Кӯло бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, роҳбарияти шаҳр, кормандони сохторҳои гуногун, аз ҷумла кишоварзон, аҳли илму маориф, фарҳанг, омӯзгорону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва доираи васеи сокинони маҳаллӣ бо риояи тамоми унсурҳои миллӣ таҷлил карда шуд. чун рамзӣ бо мақсади ба гармӣ табдил додани сардиҳои ояндаи фасли зимистон дар маркази чорабинӣ гулхан афрӯхта шуда суннатҳои деринаи мардуми тоҷик бо савту навоҳо ва шеру таронахонӣ аз ҷониби иштирокдорон дар сатҳи баланд иҷро гардид. бо назардошти иҷрои расму суннатҳои деринаи мардумӣ, намоиши дастовардҳои соҳаҳои гуногун аз қабили номгӯи зиёди маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ, намунаҳои маҳсули ҳунари дастии сокинон, оростани хони идона, ташкили намоиши техникаву механизмҳои кишоварзӣ, гӯшаи гулу бутаҳо, ниҳолони мевадиҳанда, сояафкану ороишӣ ва дигар дастовардҳои илмиву фарҳангӣ ки баёнгари пешрафту тараққиёт, фаровонҳосилӣ ва беҳбудшавии ба тадриҷи сатҳи некӯаҳволии мардум аст, пешниҳоди иштирокдорон гардонида шуд. истиқболи сатҳи баланди ҷашни кӯҳану таърихии сада аз эҳтирому арҷгузории сокинон ба санаҳои муҳими таърихӣ ва ҳифзу муаррифии анъанаҳои миллӣ ба наслҳои оянда мебошад. ба муносибати ин ҷашни аҷдодӣ ва муждаи наздик омадани фасли баҳор ки рамзи хосаи сада дониста мешавад, занони тоҷик суфраи идона кушода, таомҳои гуногуни миллиро омода ва пешниҳод намуданд. ҳамчунин маҳсули ҳунарҳои дастии ҳунармандони ноҳия ки бо завқи баланди эҷодӣ ва таҷассуми оинҳои миллии гузаштагон бо омезиши рангу тобишҳои муосир омода гардида буданд, дар намоишгоҳ пешниҳоди иштирокдорон гардид. дар қисмати тантанавии чорабинӣ зимни суханронӣ иштирокдорон вобаста ба ҷашни таърихии сада андешаронӣ намуда, истиқболи бошукӯҳи ин ҷашни миллиро натиҷаи дастовардҳои замони соҳибистиқлолии кишвар арзёбӣ доштанд. ҳамзамон бо ифтихор зикр гардид ки сада ҳамчун ҷашни мардуми ориёи табор махсусан яке аз оинҳои бостонии миллати соҳибтамаддуни тоҷик буда, бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон моҳи декабри соли 2023 ба феҳристи мероси ғайримоддии башарият ворид карда шуд. ин рӯйдоди муҳими фарҳангӣ боиси ифтихори ҳар як фарди худогоҳу ватандӯсти мамлакат аст. пешниҳоди барномаи фарҳангии ҳунармандони бахши фарҳанги шаҳри Кӯлоб иборат аз суруду таронаҳои баландмазмун ки ифодагари ғояҳои ватандӯстона ва тарғиби оинҳои миллӣ буданд, анҷомбахши чорабинии ҷашнӣ гардид. ҷашни сада пирӯзии гармӣ бар сардӣ маҳсуб ёфта 50 шабу 50 рӯз пеш аз наврӯзи оламафрӯз 10 моҳи баҳман ва мувофиқи солшумораи милодӣ бошад аз шави 30 ба субҳи 31 январ рост меояд ва ин ҷашни миллиро феълан дар ноҳияи наздикӯҳии шаҳристон низ сазовор истиқбол гирифтанд. истиқболи ҷашни сада дар назди қасри фарҳанги ноҳияи шаҳристон бо барномаи театрикунонидашии кормандони бахши фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия бо номи оташи ҷовидон рамзи ҷашни сада аст با اشکوی شهامت آغاز گردید. پس از برنامه تئاتری کنونیده، مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شهرستان و مهمانان از یارمارک فروش محصولات کشاورزی، هنرمندی و استحصالی دیدن نمودند. در جشن صده نزدیک 40 نمودی محصولات دهقانان که بی‌واسطه در مزرعه‌های زرخیز خواجگی‌های کشاورزی ناحیه پرورش می‌یابد و معرض تماشای فروش گذاشته شده بود. بنابر اقلیم مساعد و آب و هوای جانبخش داشتن در این مکان نزدیکویی کارتوش که خیلی خوب نشونما یافته از حساب وسیع گرداندن میدان کشت و بلند برداشتن حاصلناکی استحصال کارتوش سال گذشته به نزدیک 65000 تن رسانیده در جواب پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کشاورزان عزم کردند که سال روان جهت برهم زدن واردات کارتوش استحصال به اصطلاح نان دوم را تا به 70000 تن میرسانند. هنرمندان سلیقه ناحیه نیز به جشن صده تحفه مناسب تیار نموده بودند. بافنده دوزندگان، خوراک و مهربندها، سبد و بوری و بافان، تصویرگران روی سنگ و کاغذ، کندکاران و رسامان، کدبانوهای چیره‌دست، شیرینی، افشوره و عسل پروران همه نمونه مهنت خویش را به معرض گذاشته بودند. در این روزهای پس از سردی‌های فصل دی که از کوهساران شمیم بهاری و نسیم فورا می‌وزد، کشاورزان نیز با جهد و جدل از پی تعمیر اسباب و آلات کاری و تکنیک‌های کشاورزی می‌شوند. خرسندی بخش است که مکانیزاتوران نیز جهت آمادگی به کارهای بهاری صحرایی از 484 عدد تکنیک‌های گوناگون تنقیه مددرسان دهقان علاوه زیاد از 300 عدد تراکتور و تخمی پاشک‌ها را از تعمیر اساسی برآورده در خط تیار گذاشته‌اند. باعث قید است که در روند تجلیل جشن صده یک قطار فعالان از روی نمیناسی‌های کارخانه و تشکیلات، مؤسسه، جماعت، دیهه، سرور خواجگی، آشپز و کدبانوی بهترین با سپاسنامه‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و تحفه‌های پرقیمت قدردانی کرده شدند. در دوره برگزاری جشن صده برنامه تئاتری کننده صده جشن ملوک نامدار است به نمایش گذاشته. گرد آتش جاویدان جوانان هنرنمایی کرده
حافظان و نوازندگان و رقاصان بخش فرهنگ مقامات اجرایی حاکمیت دولتی نوحه شهرستان با سرود و ترانه و رقص‌های جذاب خود خاطر اشتراکداران را شاد و بالیده گردانیدند. از فیض و برکت استقلال دولتی و اقدام‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان آیین‌های دیرینه مردم تاجیک عمری دوباره گرفتند. در این ردیف جشن صده از نو احیا گردیده همه ساله این جشن برزگران با شکوه و شهامت خاص تجلیل می گردد. این است که مردم ناحیه رشت جشن صده را در سطح بلند تشکیلی و آمادگی ها به موسم کشتکار بهاری استقبال نمودند. در راسته نمایش محصولات های کشاورزی و هنرمندی اهل زحمت جماعت های شهرک و دهات محصول دسترنج خود را به معرض تماشا گذاشته بودند که همه این دستاوردها زحمت دهقانان و هنرمندان را در خود تجسم میکرد. در چاره‌بینی قید گردید که عید صده جنبش فعالیت یک ساله کشاورزان و آمادگی به کشت و کار بهاری می باشد. این است که نقش ساحه کشاورزی در بالاروی استحصال محصولات و حفظ امنیت آذوقه‌واری خیلی هم مهم به شمار رفته. همه ساله اهل زحمت خواجگی های ناحیه رشت از زمین های در اختیارشان بوده حاصل فراوان محصولات کارتاشکا، غله و دیگر نمود زراعت ها را استحصال می کنند. جشن صده افادگر جاویدانه خورشید رمز بیدارشوی طبیعت، آغاز کشت و کار و مفهومی از سردی به گرمی رسیدن را دارست. در این جشن برنامه فرهنگی، نمایش هنرهای مردمی برگزار شده. مردم در روحیه بلند ارزگذاری به میراث معنوی خلق جشن نیاگان را تجلیل نمودند. گفته شد که فرارسی جشن صده چون فالینه از آمدن فصل گرما و تیاری کشاورزان به موسم کشتکار بهاری درد می دهد. این است که فرارسیدن جشن صده برای مردم همچون تجسمگر سنت‌های نیک انسانی بوده. این جشن مبارک فیض و برکت خانم پرناز و نعمت کشاورزان را انعکاس می نماید. کشاورزان ناحیه رشت ابراز داشتند که تمام امکانات خود را جهت سری وقت به انجام رسانیدن شدگار کشت و کار بهاری بنیاد باغ‌های نوی زمانوی سفربر نموده دورنمای کشت زراعت‌های کشاورزی را در مهلت معین شده و با صفت بلند تامین نمایند. جشن صده که تاریخ باستانی دارد از آمدن نوروز مژده می‌رساند. در ناحیه سنگوار نیز ساکنان جشن صده را با تشکیل نمایشگاه در سطح بلند تجلیل نمودند. نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه، کشاورزان از جماعت دهات فعالانه اشتراک کرده جشن صده را که در فرهنگ ملت تاجیک با تاریخ خود جایگاه خاص دارد تجلیل کردند. از جانب کشاورزان و هنرمندان نمایشگاه تشکیل کرده شده نوع‌های گوناگون تخمی زراعت و هنرهای مردم معرفی گردید. تاکید کرده شد که بعد به دست آوردن استقلال دولتی در دایره سیاست فرهنگ پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جشن و مراسم و سنت‌های قدیمی ملت صاحب تمدن تاجیک به مانند نوروز، مهرگان، صده، تیرگان احیا گردیدند. باعث افتخار است که 6 دکمبر سال 2023 ضمن اجلاسیه 18 کمیته بین حکومتی عاید به حفظ میراث فرهنگی غیرمادی یونسکو نامینه مشترک جمهوری تاجیکستان جشن صده به فهرست میراث غیرمادی بشریت وارد گردید. این دلیل روشنی به اصالت و رسالت تاریخی بازگشتن ملت تاجیک است. صده در سرگاه جشن‌های ملی قرار داشته آن پیش از همه از آمدن نوروز مژده رسانیده کشاورزان را از آغاز آمادگی به کشت و کار یعنی تیاری به بهار خبر می‌دهد. جشن‌های اجدادی ملت کهن تمدن تاجیک به مانند صده و نوروز، تیرگان و مهرگان بازتاب پیوند انسان و طبیعت، آیین‌های وابسته به کارهای کشاورزی اینچنین هنرمندی بوده بهترین غایه‌های انسانی ماهیت و محتوای آنها میباشند. در نزد بینوی قصر فرهنگ ناحیه تاجیک‌آباد برای در سطح بلند تجلیل نمودن جشن صده نمایشگاه تشکیل کرده شد. در چاره‌بینی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه، دهه و جماعت‌ها و رهبران همه تشکیلات و اداره‌های نزد مقامات محلی اشتراک داشتند. در نمایش امروزه تمام نمونه‌های محصولات کشاورزی، تخمی نوع‌های نهال‌های گوناگون، غله‌دانگی و لوبیاگی و کارتاشکا و سبزیجاتی تشکیل کرده شد که این از احیای دوباره جشن اجدادی یعنی صده شهادت می‌داد.
باید گفت که ارتباط جشن صده با نوروز عجم که در فاصله 50 شب و 50 روز قبل از نوروز جشن گرفته می شود به طبیعت مربوط بوده تیاری به فصل بهار و گرما است. مورد یادآوری است که در زمان استقلال دولتی با توجه به واسطه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عنعنه‌های فرهنگی و جشن‌های ملی مردم تاجیک به مانند صده و نوروز، تیرگان و مهرگان در شکل و محتوای نو و زمانوی احیا گردیده امروزها با شکوه و شهامت خاصه تجلیل کرده می شوند. جشن‌های باستانی خلق تاجیک صده و نوروز، تیرگان و مهرگان به 4 فصل سال راست آمده گرامی داشت عنصرهای معین طبیعت در مرکز هر یکی از آنها قرار دارد. جشن صده همچون رمز خرمی و آبادی، تندرستی و شادکامی و دورکننده زشتی و ناپاکی اهمیت بلند اجتماعی و فرهنگی دارد. فرا رسیدن جشن صده کشاورزان را وادار می سازد که آمادگی را با فصل بهار آغاز نموده جوی و زعبرها را تازه کرده نهالهای میوه‌دار و آرایشی شنانند و تخمی سرحاصل را انتخاب نمایند. ساکنان و کشاورزان و کارمندان کسب و کار گوناگون ناحیه دوردست لخش این جشن ملی را با رعایت عنعنه و سنت‌هایش تجلیل نمودند. در تاجیکستان برابر به دست آوردن استقلالیت جشن اجدادی ما صده احیای دوباره پیدا کرد. ذکر کرده شد که سرچشمه‌های کهن تاریخی شهادت می‌دهند که نیاگان ما در این روز لباس ایدانه ارغوانی پوشیده همدیگر را با بهترین تمنیات تبریک می‌نمودند. با تاکید سروری دولت جشن تنها به خاطر جشن نیست و تجلیل هر سنه مهم در زندگی باید ما را به اندیشه و خلاصه براری برای آینده تحریک سازد. همزمان برای یک قطار اشتراک کنندگان و دهقانانی که در سمت کشاورزی سهم ارزنده می‌گذارند افتخارنامه و سپاسنامه مقامات را تقدیم نمودند. در جنبش برنامه رنگین فرهنگی و بازی‌های ملی و سنت و عنعنه‌های نیک این جشن تاریخی منظور حاضرین گردانیده شد. جشن صده برابر دیگر مراسم و سنت‌های ملی خلق تاجیک در زمان صاحب استقلالی دوباره احیا شده در تمام مناطق کشور با رعایت و ترغیب عنعنه‌های نیکش تجلیل می‌گردد. در لیسه کسبی تکنیکی نقلیات راه آهن شهر دوشنبه جهت ارزگذاری به سنت‌های نیاگان و احیای عنعنه‌های ملی جشن صده تجلیل کرده شد. در همایش جشنی مسئولین، کارمندان و آموزگاران و خوانندگان لیسه اشتراک نمودند. جشن صده مردم را به خودشناسی، آسایش و دوستداری طبیعت تلقین می‌نماید. به مناسبت جشن صده در صحن مؤسسه محصولات کشاورزی، هنرهای مردمی، انواع نانی و نمودهای گوناگون شیرینی نمایش داده شد. ذکر گردید که سال 2023 ضمن برگزاری اجلاس 18 کمیته بین حکومتی عاید به حفظ میراث فرهنگی غیر مادی یونسکو در اساس پیشنهاد مشترک جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران جشن صده به فهرست میراث غیر مادی بشریت وارد کرده شد. با تلاش و کارنمایی‌های شبانه روزی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان امکانیت‌های مساعد برای احیا، تجلیل و معرفی شایسته جشن‌های ملی فراهم آمد. ساکنان تاجیکستان خاصه کشاورزان هر سال جشن صده را در روحیه بلند ارزگذاری به میراث معنوی خلق تجلیل نموده با شکرگزاری از دستاوردهای دوران صاحب استقلالی کشور محصول دستان خود را پیشکش اشتراکیان چاره‌بینی‌های جشنی می‌گردانند. تجلیل جشن‌های ملی از جمله صده امکانیت فراهم می‌آورد که باز هم هویت ملی قوی‌تر گردد و نسل امروزه از عرف و عادت و عنعنه‌های نیاگان شرفمند خود برخوردار شوند. در قسمت دیگر چاره‌بینی خوانندگان مؤسسه برنامه فرهنگی فراغتی را پیشنهاد حاضرین گردانیدند. بیننده های گرامی این بود نشر مفصلی برنامه اطلاعاتی اخبار. تنسیت و خانواباد باشد. имрӯзҳо дар бисёре аз кӯдакон норасоии калсий дида мешавад ва агар шумо дар кӯдаки хеш чунин аломатҳо ба монанди заифии умумӣ, натиҷаи ғайриқаноатбахш дар таҳсил, зуд хасташавӣ, калсий норм ба фарзанди шумо кӯмак мекунад. калсий норм маҷмӯи беназири калсий ва витамини D3 барои мустаҳкам кардани устухонҳо, дандонҳо ва афзоиши қад. аз дорухонаҳо пурсон шавед.
Ни одной маме не будет спокойно, когда плохо ее ребенку. Пардифен Kids можно применять с 6 месяцев. Он помогает при температуре, а еще он снимает боль, даже зубную. Пардифен Kids. Ребенку не больно, и мама спокойна. Продукция компании Вегафарм. Ламбротин – современное средство для борьбы с заболеваниями дыхательных путей, которое разжижает вязкую мокроту и облегчает ее отхождение. Ламбротин облегчает дыхание, возвращает радость утра. Дышите свободно с ламбротином. Ламбротин. Пусть кашель не мешает жить. дар маркази табобати чинӣ бемориҳои аллергия, бронхит, астма, фишорбаландӣ, диабети қанд, витилиго, псориаз, ҷоғар, экзема, остеохондроз, ревматизм, простатит, чураи сутунмуҳра ва ҳолати баъди инфаркт бо муваффақият табобат карда мешаванд. маркази мазкур ҳатто дар рӯзҳои истироҳат ҳам кор мекунад. беморон аз тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ метавонанд бемамоният ба маркази табобати чинӣ муроҷиат намоянд. аз табибони ин марказ тариқи ватсап низ маслиҳатҳои судманди тиббӣ гирифтан мумкин аст. суроға шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ, кӯчаи деҳотӣ 50 назди диагностика. телефон 88 31 14 41. тибби чинӣ ба тамоми дардҳои шумо даво мебахшад. шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулӯро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол. гар бар сари нафси худ амири мардӣ. ана ҳамин эҳсосот ногаҳон ва тест. твистер халапеньо стрипсҳои болаззат бо орд олуда шуда, қалампури тези халапеньо, оташ дар ҳар луқма, танҳо дар KFC. чизу чораи нолозимро фурӯхта ба осонӣ пул кор кунед. сомон тиҷей. ҷашни сада ки мо 50 рӯз пеш аз иди наврӯз қайд мекунем, як нишона барои бедории табиат ва ғайр аз ин аллакай оғози корҳои ободонӣ, кабудизоркунӣ, хусусан оғози киштукор, тайёрии деҳқон барои киштукор, тайёр кардани тухмӣ барои киштукор ва ғайраро дар бар мегирад ки мардуми тоҷик аз қадим бо ин анъанаҳои худ, расму русуму оинаҳо бедории табиатро дарк намуда барои тайёрӣ ба корҳои ободонӣ, кабудизоркунӣ вобаста ба пешвози иди наврӯз корҳои муайянро иҷро мекарданд. деҳқон бо фарорасии ҷашни сада аллакай барои тайёр кардани замин ба киш, тайёр кардани тухмӣ оғоз мекунад. баъдан пешопеши фарорасии наврӯз киштукорро ба анҷом мерасонад ва умедворӣ ба он аст ки аллакай нешзанию ҳосилбандӣ сар мешавад ва дар ин лаҳза масъулияти деҳқон, масъулияти ҷомеа нисбати фаъолияти деҳқонон бояд бештар бошад, барои он ки табиат аллакай барои фаъолияти деҳқон мусоид шуд ва